igihe cyose iyo tuhaje ubuze impamvu yatuzanye imitima iba iremerewe ariko ubugingo aba ari buzima. Tugiye gutangiza iyi mihango yo guhumuriza umuryango wasizwe n'umwana wabo. Turahumurizwa mu ndirimbo, mu ijambo, n'amagambo yose aza kuvugirwa ahangaha. Turaritse uri kumwe natwe vuga Yesu umwami wacu, amen. Batambuke gira dukomeze nanone tukirinze abandi, turaza gufatikanya. Reka pasiteri aze gutambuka gira baririmbyi. Turaba bafite hano baririmbyi, muze gutambuka gira dukomeze. Nezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Kandi yarababariye ngira imbohora aviriye amaraso yo mu mutima. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze bifite mu gufasha, Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yaje yose ntiwahinduriyo, yahinduriyo mibabaro ngwanezera. Imana ishimwe yuko yubamaze neza, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yaje yose ntiwahinduriyo, Yesu
daima, uzima ni Yesu Mwokozi. Aliyeingia rohoni akija, akaniagilia ozae, nashiba we nashiba rohoni Bwana yangu. Na moto wa mbinguni atakupa nuru ni kabisa, na nuru ni Yesu Mwokozi. Mwokozi aliondoa kodi, atupasha maharima. Na sasa kwa
nagushimira turaguhimbaje uri Imana yo kwizigirwa uri Imana yo kwiringirwa ibihe byose uri Imana abantu bakena uri Imana abantu bapfusha abantu babukubagira ariko ubu ntuzubura kugira Mwami Imana turagushimiye kuko Mwami Imana yacu tugeze hano kandi twisanze muteguro cy'aburya turakuba gushima gusoma turakuba guhimbaza ibyo ukoze Mwana asante Baba kuko wateguye ibi kandi uyu Mwami Imana yacu amahoro n'ubuntu bwawe bwacu mitima y'abera cyangwa Imana rigaza mitima yacu
sana Mungu sana kutulia neza. Kuzina guys. Wachungaji wakati wanapokuja basi tutawaelezea mahali tumefika ili waweze kuendelea hapo. Acha basi tuweze kuwakaribisha watu wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kuomboleza, kwa ajili ya kufariji watoto wetu ambao mtoto wao amewaacha. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuwafariji. Kabla hatuja wakaribisha, acha niweze kukaribisha wachungaji wote ambao wamekuja kwa ajili ya kufariji watoto wetu na familia hii. Tumeona wachungaji wako hapa. Kwa hiyo pengine hatuweza kutaja kila jina la kila mmoja, lakini mchungaji yeyote mahali alipo ajisikie kama amekaribishwa na ni wakati wake kwa ajili ya kufariji familia hii ambayo imeachwa siku ya leo. Najisikia ili wachungaji wote, sababu hatuwezi kutaja kila dhehebu mahali mchungaji ametoka. Acha wachungaji wote walio hapa waweze kusimama ili tuweze kuwakaribisha. Wachungaji wote waweze kusimama. Asante sana wachungaji wote walio hapa. Mnakaribishwa kwa ajili ya kutoa faraja, kwa ajili ya kuwafariji wetu ambao wameachwa, na Bwana awabariki kwa ajili ya kufika mahali hapa. Basi tunapoendelea, tuna wengine wote ambao wamefika kwa ajili ya kufariji watoto wetu. Tunasema karibu sana na Mungu aweze kuwabariki. Hata waimbaji tunawakaribisha ili kwa ajili ya kazi hii, ili tuweze kusaidiana sisi wote kwa ajili ya kazi hii. Tunakaribisha viongozi wale wanaotuongoza katika mitaa yetu. Bwana awabariki mahali popote walipo. Tunaona wanaendelea kushughulika kwa ajili ya kazi hii ambayo iliyo hapa siku ya leo. Bwana aweze kuwabariki. Tuna familia ambao mtoto Mungu amemuita na akaenda kupumzika. Na kabla sijakaribisha familia hiyo, hata tumeona wengine wamekuja kwa ajili ya kuomboleza, wanakaa pamoja na familia ambao mtoto amewaacha. Mnakaribishwa sana. Mungu aweze kuwabariki. Hatuweze kutaja jina la kila mmoja, lakini kila mmoja ambaye aliye hapa ajisikie amekuja kwa ajili ya kufariji watoto wetu ambao wameachwa na mtoto wao. Acha basi tuweze, familia ambayo imeachwa na mtoto, tungeomba ili waweze kusimama, watu waweze kuona ni wagani, ni wale ambao wamekuja kwa ajili ya kutoa faraja. Na mimi mmewaona ni hawa ambao tumekuja kwa ajili ya kuwa pamoja nao, kwa ajili ya kutoa pamoja nanyi. Mungu awafariji katika wakati wa majonzi. Wakati wote mko hapa, acha muweze kumuona Mungu. Wakati neno la Mungu litakapozungumzwa, acha basi muweze kuona neno kwa ajili ya kuwafariji. Unaweza kuketi. Hebu waimbaji tuweze kuendelea kwa nyimbo moja. Karibu. Katika dunia ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni. Tukishinda kufa katika maneno ya
ubuhamya bwuzuye. Yeye ana ushuhuda ambao ni kamili. Nta gukekeranya na mupera. Hakuna kujuta. Yari mu bwami bw'Imana. Yeye ako katika ufalme wa Mungu. Rero niyo mpamvu tugomba kunezerwa cyane tukishimira Imana cyane. Ndio maana na sababu inatupasha kumfurahia Mungu. Uyu ndi yakenyutse. Na huyu hakwenda mapema. Yagiye ku minsi Imana yagenye kwa goma. Ameenda kwa wakati wake. Niyo mpamvu tugomba kunezerwa. Ndio maana inatufaa tumfurahie Mungu. Leo ni mimi, wewe na wewe ni kesho pia. Aha, yini nzira ya twese. Kutwese turahanga yini nzira ya twese. Tutapita mahali hapa. Ikiza ikiruta ibindi byose. Cha muhimu nuko umunsi wanje muzahumeze kutima munezerwa Imana. Ili kwa siku yangu mukapate kufurahia Mungu. Sindi mukuru cyane kandi sindi mutoya. Yeye si mchanga sana. Ashibura abantu ntandirimbo nda ubuyobozi bw'agahunda. Ameshuhudia mahali ambapo walizika watu bila hata msimamizi. Nahabonye. Aha, bikurikiranye n'ibyo mwanditse. Alishuhudia mahali hata watu hawakuomba. Ni mwaburuka tutambira Imana tunezererwa Imana. Angeomba yule ambaye ako na nguvu ya mwili. Tupate kusimama na tumchezee Mungu. Kuna jambo Reverend amesema. Yaravuze ngo tukwishimira kumibabaro ya twishima umunsi abandi bagize ibyago naho twe umunsi bagize ibyago. Alisema ya kwamba tusije tukafurahi wakati ambapo wenzetu wamekumbwa na shida, lakini tupate kufurahi katika siku zote. Kwa nini haya? Tumfurahie Mungu. Tukifika huko kanisani watu watacheza sana. Angeomba turudilie hiyo basi na watu wasimame tumchezee Mungu.
kunihira kwawe Mana. Abantu bongera bumva imbaraga y'urukundo rwawe. Umurinzi niko yavuze ngo naho nanyura no mu rupfu aravuga ngo nzabana na Yesu. Ubwire wongorere uganiriza imitima kuko muri ibi bihe nabyo uri kumwe n'ubwoko bwawe. Turagushimiye kubw'iyi mirimo, turagushimiye kubw'iki gitaramo, turagushimiye kubw'uyu munsi kuko tubizi neza ku mudugudu utandukanye.
izina ryawe rihabwa icyubahiro muri byose. Amen. Tulikuwa tukishikilia tu kwa ajili ya kuongoja ili muendelee mahali ambapo tumefika. Kwa sababu ya weather tunaona inaweza kubadilika wakati wowote, na ndio maana nilikuwa tukiendelea sababu ya mvua. Neno lingine, tumeona watumishi wa Mungu wameingia. Najua siwezi kukaa bila kusema jambo, na nilikuwa nimesimama. Tumeona watumishi wa Mungu wameingia. Naamini yule ambao ataongoza ni yeye atachukua usukani kwa ajili ya kutuelezea jambo moja na jambo lingine ili tuweze kuendelea hapo. Kwa niaba yangu binafsi, mimi ambao nilikuwa nikiendesha tu hii kwa ajili ya kuangojea, naitwa John Muhima. Ndiye ambaye alikuwa anaendesha tu hii dakika 5 tu kwa ajili ya kuangoja. Karibu sana kwa ajili mahali tumefika. Acha tuweze kumkaribisha yule ambaye atatuongoza ili tuweze kuendelea mpaka hapo. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. God is good. And all the time. Hata wa leo Mungu is still in control. Bwana asifiwe. Kwamba kulikuwa na kazi nyingine ambayo ilikuwa imepangwa, hatungeweza kuiacha, ndio tumechelewa, lakini tumeomba mtuile radhi kwa sababu ya kuchelewa hivyo, lakini tumefika. We want to take the shortest time possible here, na tukimalizia ya hapa itakuwa fupi, then tutaenda pale tuzikane. Naambiwa ya kwamba tukimalizia pale mnarudi hapa, sisi tunamalizia mambo yote yetu pale. Sawa sawa. Kwa hivyo kwa wakati huu tutasimama, nitaita praise and worship. Alex anafanya na praise and worship na ndiye anapiga kinanda. Kwa hivyo praise and worship wako hapa wa Kayore. Can you please give us 2 numbers and then worship for ili tuingie hapo. Kwa hivyo tusimame sisi wote tuongozwe na praise in worship. Ni kwa sababu hapo pamoja nasi. Tuanze kwa kupiga makofi. Kutumaini sina. Kutumaini sina. Yes.
tumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa ajabu, mwamba wa baraka, tuinama mbele ya kiti chako cha enzi mchana wa leo tukikushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante Baba kwa neema yako mingi ambayo umetunyunyizia kila mmoja wetu. Tunasema ni asante Baba, kwa maana tunajua kwamba wewe ni mwema na wewe ni Mungu. Hata kufika katika kikao hiki Mungu wa mbinguni imegharimu mkono wako Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru kwa neema ya safari ya kila mmoja wetu Mungu wa mbinguni. Twaliinua, twalitukuza na twaliimidi jina lako mchana wa leo. Twainamisha nyuso zetu mbele zako Baba, tukitubu dhambi zote ambazo tumetenda. Baba, tunaomba utusamehe na tutakaze na damu takatifu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili Baba sala zetu zikaweze kufikia katika kiti chako cha enzi. Asante Baba, kwa maana umetuita na ukatuteua Baba, ili tukatende kazi yako wakati kungali mchana, kwa maana usiku unakuja Mungu wa mbinguni. Tuomba Baba Roho wako Mtakatifu akatamalaki katika maisha ya kila mmoja wetu Mungu wa mbinguni. Tuomba Baba mkono wako wa rehema na neema Mungu wa mbinguni ukae pamoja nasi, ukatuongoze Mungu wa mbinguni. Ukaanze pamoja nasi Mungu wa mbinguni, na baraka zako zikae katika kila mmoja wetu Mungu wa mbinguni. Tujiachilie mikononi mwako tukijua kwamba Mungu wa mbinguni yuko pamoja nasi, na utaendelea Baba kutubariki na kunena na roho ya kila mmoja wetu Mungu wa mbinguni. Tukumbuka Baba hata familia ambao Baba wamethiriwa Mungu wa mbinguni. Tuomba Baba ukawapanguze majonzi Mungu wa mbinguni, na ukawape neema ya kutosha Mungu wa mbinguni. Tuomba Baba ukawasike mkono Mungu wa mbinguni, na ukaenende pamoja nao Baba wa rehema. Kwa maana tunajua kwamba wewe utenda kulingana na mapenzi yako Mungu wa mbinguni. Tunasema ni asante, kwa maana tunajua kwamba uko pamoja nao Mungu wa mbinguni. Tutaendelea kuwapa nguvu Mungu wa mbinguni, hata kuwaonekania katika maisha yao Mungu wa mbinguni. Maisha ya kila mmoja wetu yazingira damu takatifu ya Yesu Kristo. Iki kikao tukizingira damu takatifu ya Yesu Kristo. Tuomba Baba ukae pamoja nasi Mungu wa mbinguni. Kaendelee kubariki kila mmoja wetu Mungu wa mbinguni. Tutakapomaliza salama Mungu wa mbinguni, Baba tutalishukuru, tutaliinua na tutalimidi jina lako Mungu wa mbinguni. Pokea sifa, pokea utukufu Mungu wa mbinguni, kwa maana wewe ni Mungu na kuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ndiye mwanzo na ndiye mwisho Mungu wa mbinguni. Wewe ndiye tumaini na ndiye tegemeo la wote Mungu wa mbinguni. Hata sasa ni wewe tutegemea Mungu wa mbinguni katika mambo yote Mungu wa mbinguni, kwa maana tunajua kwamba utatenda Mungu wa mbinguni. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosa, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa hata milele. Amina. Thank you very much. Hapo tumefika. Kuna mambo mawili ambayo tutakubaliana. Jambo moja ni kuhusu mask.
naona kuna watu ambao hawana mask, wengine wameweka, wameteremsha. Nataka kila mtu avae mask na avae vizuri. Kama huna mask utatuondokea, utaondoka kwa hema, tafadhali. Tuangaliane mahali tuko, tuone. Can see people without masks. Kama huna mask tafadhali uletewe mask au utoke mahali uko. Hiyo kuna wengi sana ambao hata waleo hawajavaa, hawajaletewa. Please. Haya. Ya pili, kuna wazee ambao tumevaa kofia. Tuko kanisani. Kwa hivyo tunaomba kofia zote ziwe chini. Wale ambao tumevaa kofia mpaka ibada Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana ni mwema na kila wakati. Tunashukuru Mungu kwa wema wake hata wakati wa leo. Jina ni Alice Wafome, vile mchungaji amesema. Na nataka kwanza kutoa rambirambi zangu kwa Bi Alex na Alex. Mkubali Mungu akawapatie ile nguvu ya kuendelea, kwa sababu amefanya mapenzi yake na kweli Mungu bado agali anawapenda. Ningetaka kuchukua hili nafasi kwa niaba ya mchungaji na uongozi wa kanisa la Kipresbyterian la Kayole kualika katika hili kikao. Tuko madhehebu mbalimbali, lakini tutawaomba mkubali tufanye hili kikao sasa kiwe Kipresbyterian. Bwana asifiwe. Pengine hujawahi kuenda katika kanisa la Kipresbyterian, lakini kwa niaba ya Jonathan tumekuja kanisa la Jonathan la Kipresbyterian, na twamuomba mtuwie radhi, mkubaliane na sisi tufanye vile tunafanya kule kwetu Kipresbyterian. Bwana asifiwe. Alex anakuaga na bibi yake Faida wanakuanga members wetu, na Alex ni mmoja wa wale wanakufanyia ibada safi sana ya kupigia keyboard kwa kanisa, na tumekuja kushikana pamoja na wao kwa sababu kweli ni wetu. Nataka kuwakaribisha nyote. Naona tuko na wachungaji na tuko na elders wa kanisa na tuko na wale wametoka Kayole na tuko na wengine wageni, jamii ya Alex na hata marafiki zao. Nataka msikie kweli mmealikwa katika hili kikao, na tuendelee tukiwa kitu kimoja, tukaweze kuwafariji na kuwapatia nguvu. Bwana awabariki. Thank you very much, Alice. Heri wenye huzuni, maana Mungu mwenyewe ndiye atawafariji. Msifadhaike mioyoni mwenu kama mnamwamini Mungu. Na Yesu Kristo akasema, niaminini mimi, nyumbani mwa Baba mna makao mengi. Atalisha kundi lake kama mchungaji atakayokusanya wanakondoo wake na kuwachukua kifuani mwake. Hebu na tuombe. Mwenye upendo mkuu Baba, usikiae vilio vya watoto wako wakati wote, na uliye karibu na sisi kwetu wakati tunapokuhitaji, katika wenye dipo tunapogeuka kwa huzuni za wakati huu, tukijua upendo wako kwetu, tukitumainia hekima yako na kukuomba rehema katika mioyo yetu, ili tuweze kukiri Bwana ndiye aliyemtoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Kutukuza wewe kwa zawadi ya mtoto huyu ambaye ni Jonathan Imani,
ambaye wewe mwenyewe ulitupea na akawa furaha kwetu kila mmoja wetu, na hasa kwa wazazi wake, kwa kumbukumbu lake tamu lizilo katika nyumba hii, na kwa kuhakikisha ya kwamba kwetu magonjwa hata kifo wewe umeshida, na pia huzuni ile ambayo inakuja na kifo pia Bwana unaweza kuimaliza. Walete mkononi mwako wazazi, tuwalete mikononi mwako wale ambao wako na uhusiano naye, ili ya kwamba wakati huu wapatie nguvu ya kiroho, nguvu ya mwili, na hata nguvu zote zile ambazo zinatakikana wakati huu. Ukiomba Bwana, wewe ambao ndiye muumba wetu, wewe ndiyo kiongozi wetu, wewe ndiyo njia yetu. Tunajua ya kwamba hakuna kwingine. Kuja na ututulize hapa tulipo. Kuja Bwana, utupatie baraka zako wakati huu tunapoendelea na kuomboleza na kuomba kwa sababu ya mtoto huyu na hasa wazazi wake. Tunakuomba Bwana, uwepo wako uwe pamoja nasi, uanze nasi, utuongoze katika kila jambo, na Bwana utushidanie. Na tunajua ya kwamba wale ambao wewe umeongoza hakika wana shida, na wao wanafika ukingo wao. Bwana, wewe ndiye unaponya mioyo iliyofujika, kafujika kwa sababu ya hiki na kila kingine. Wewe ndiye Bwana unafunga vidoda vile ambavyo vinaletwa na tatizo za maisha haya. Tazama kwa rehema, furaha hawa watumishi wako, ili Bwana uwapatie nguvu zako, uwepo wako uwe pamoja nao. Usiwaache bila msaada, lakini uanjalie kama ulivyowafuta na kuwaelekeza mbinguni, wapate kufutwa kwako katika huzuni yao na kusaidiana nao katika kila jambo. Kwa hiyo uanjalie, ili kuliko na hasina yao viko na mioyo yao iwe pia. Waomba tukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu umetusikia na umesikia maombi yetu, na ni katika jina safi la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Naomba wazee wa kanisa wale tuko nao hapa wa Kayore wasimame tafadhali. Hao ndio wachache ambao wamekuja, tuko wengi hapa. Tuko na Jeremy Kamundi, na pia tuko na Alice amejitaja, na tuko na David Karanja. Huyu ndiye analisha Alex na jamii yake, kwa hivyo wako katika hiyo district, na kwa hivyo kila wakati hawa wanakuwa pamoja. Na asante kwa kuja, ketini. Pia upande wangu wa kulia niko na a student minister, ni mtu ambaye amesomea theolojia, amemalizia na ameingia katika parokia ili afanye ile tunaita practical. Kwa hivyo huyu ni mwanafunzi ambaye anajifunza kesho na kesho kutwa, akiwa amefikia kiwango hicho tutamvalisha kora na awe mchungaji. Kwa hivyo ni mwanafunzi ambaye anajifunza, anasoma, amemaliza theolojia, sasa hako pamoja nasi. Huyu anaitwa James Mwaneki, ndiye atatuhubiria siku ya leo. Asante kwa kuja. Na pia tuko na watu wengi ambao wametoka Kayore, kwa hivyo asante kwa kujipeana na kuja tuwe pamoja. Sasa tutaingia katika hali ya kusomewa neno lile ambalo litatuongoza. Nitamuuliza Jeremy Karanja. Nauliza Karanja aendelee na kusoma neno hilo ambalo litatuongoza siku ya leo. Akimalizia praise and worship, tuongoze kwa pambio moja ili tumwalike anayenena. Asante. Asante. Tutasoma sawa. Asante.
Tutasoma katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 20 kwenda mpaka wa 23. Samueli wa pili sura ya 12 kuanzia 20. Ndipo Daudi akainuka pale chini, akaoga, akajipaka mafuta, akabadili mavazi yake, akaingia nyumbani kwa Bwana, akasali. Kisha akaenda nyumbani kwake, na alipotaka wakamwandalia chakula, naye akala. Watumishi wake wakamwambia, ni neno gani hili ulilolitenda? Ulifunga na kulia kwa ajili ya mtoto alipokuwa hai, lakini mtoto alipokuwa amekufa uliinuka ukala chakula. Akasema, mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia, kwa maana nalisema, ni nani ajuaye kwamba Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi? Lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? He set aside all expression of sorrow, washed, put on lotion, and called for clean clothes, so that he might come properly before God in his house. Daudi alioga, akavalia mavazi safi ili aweze kwenda nyumba ya Mungu akiwa msafi. Alikuwa amejirushia majivu, alikuwa amevalia matabara, lakini wakati huo alioga, akajipaka mafuta, akaamka, akavalia vizuri ili aende mbele ya Mungu. Na mtoto alikuwa amekufa. Kwa hivyo tunaambiwa hivi, tukumbuke neno la Mwenyezi Mungu huwa linaosha. Haleluya. Katika dhiki zetu lazima tukumbuke kwamba neno la Mungu huwa linatusafisha. Neno la Mungu huwa linatuosha katika ile hali ya dhiki. Jambo la tatu, alibadilisha mavazi. Alibadilisha mavazi. Alitoka katika hali ya uchungu, alitoka katika hali ya majuto, alitoka katika hali ya kumlaumu Mungu, akabadilisha mavazi. Allow God comfort presence to surround you like a garment. Kubali neema ya Mwenyezi Mungu ikuzunguke kama vazi. Kubali kuvalia neema ya Mwenyezi Mungu kama vazi. Jambo la nne Daudi alilofanya ni hili. David went to the house of God and worshiped.
aliingia nyumbani hekaluni mwa Mwenyezi Mungu akaabudu. Wakati wa dhiki na wakati wa shida, binadamu anashindwa kuabudu Mwenyezi Mungu, na badala ya kuabudu huwa anaanza kujiuliza maswali, ama hiki ndicho tulichokifanya ndio maana tukafikiwa na haya, ama mamangu ndiye alifanya hili ndio tukafikiwa na maafa. Lakini Daudi hakujiuliza, yeye alioga, akavalia vizuri, akaingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kuabudu. Wapendwa, wakati wa dhiki ni wakati wa kuingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kumwabudu. Haijalishi yale mambo tunayopitia, haijalishi ile hali tulio, lakini bora uhai, bora uko uhai, bora unapumua, bora hujalazwa hospitalini, sharti tumshukuru Mwenyezi Mungu. Haya, jambo la 5 tunaambiwa Daudi alikula. Daudi alikula. Wakati wa dhiki huwa tunashinda mpaka kukula. Wakati wa shida huwa chakula hata akiliki. Lakini Biblia inatuambia kwamba baada ya Daudi kujua kwamba Mungu ndiye mweza, alikula chakula. Wapendwa, wakati wa dhiki, wakati wa majuto, wakati wa kufiwa, sharti tule neno la Mungu. Wakati wa majonzi kama haya, sharti tuamini neno la Mungu. Haleluya. Na jambo la 5 na la mwisho, Daudi alisema, mimi mtoto hata nirudi, hata nikikaa hapa nilie miaka 5, hata nikijuta miaka 20, hata nikilala hapa usiku na mchana nikesha nikiomba, mtoto hata fufuka. Lakini kile ninachojua ya kwamba nitampata. Haleluya. Kazi yangu ikiisha nami nikioko, haleluya, nitamjua, nikimuona uso kwa uso, nitamjua kwa alama za misumari. Tegemeo ama tumaini la Daudi lilikuwa kwamba mtoto hajapotea, mtoto hakufa akapotea, lakini yupo pahali pema na Mwenyezi Mungu, na siku ya kiyama atamuona yeye mwenyewe, ataonana na huyo mtoto. Nataka kuwaambia wapendwa, walio katika Kristo hawafi, walio katika Mwenyezi Mungu hawakufi, ila wanalala tu siku chache tu, kwa kuwa wameenda pahali pema. Walio katika ndani ya Mwenyezi Mungu, waliomjua Yesu Kristo, wanatumaini. Haleluya. Kwa sisi tunaomba Mungu, tunatumaini kwamba hata tukifa tutaishi tena, hata kifo kionekane ni kama kimetushinda, na ukweli ni kwamba siku ya kiyama tutafufuliwa pamoja na wale waliomtii na kutimiza sheria za Mwenyezi Mungu na kumjua Yesu Kristo. Kwetu wapendwa, tusimame kwa miguu. Mungu tuongoze katika mambo ya mchungaji. Tuwe na tumaini la kudumu, tumaini la milele, na sababu wale ambao wamesimama katika Bwana na kusimama katika mwambie Muislamu hawa hata nikifa nitatawala tena, kwa sababu niko ndani ya Bwana. Neno hili ni letu kila mmoja wetu, na tuombe ya kwamba liwe na nafasi katika mioyo yetu. Wakati wa kusikiza, wakati huu ambao Jonathan na Mwiti nasi tumejumuika kikao hiki, iwe ya kwamba umetuita ili tuambie ya kwamba kuna haja ya kila mmoja wetu kujuana nawe, kwa sababu hiyo ndiyo basic ya mambo yote ya Kristo. Na tunakuomba ya kwamba wakati huu, tukijua ya kwamba huyu ambaye mtoto ameenda kama vile mtoto wa Daudi alienda, huyu tutamuona tena, tutakutana naye tena. Bora tunasi tukikinge, tukiweke safi, na tuwe na ushirikiano mwema na huyu Mungu. Asante kwa yote, na neno lako liwe na manufaa kwetu, katika jina safi la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Nawaombea members hawa wa familia ambao wamekuja hapa karibu, ukikumbuka ya kwamba walikuwa na uhusiano mkubwa na huyu mtoto, ingawa mtoto alikuwa mdogo, lakini uhusiano wao na mtoto
uhusiano wao na wenzao ni wa uko hali ya juu, na kwa hivyo wakati kama huu Bwana wanajumuika hapa kuwaombea Bwana dua jema kwao. Unajua ya kwamba ni wewe unatenda ndani ya mioyo yao, ni wewe unatenda ndani ya miili yao. Na tunamwombea Alex na mke wake, ukijua ya kwamba wewe ndio uwakabidhi huyu mtoto, na hata waleo katika banki yako hawaja kuisha, utawapatia wengine na wengine, ili Bwana waende wakikusifu milele na milele. Tunaombea nguvu ya mwili na nguvu ya kiroho, na tunajua ya kwamba wale wako ndani yako hakika hutaacha kamwe. Wewe ndio umesema katika maandishi yako, na ukasema vizuri ya kwamba sitakuacha, sitakuachilia. I will never leave you nor forsake you. And Lord, you are saying you never ever forsake this family. Tunakuomba uwapatie nguvu na matumaini, wakugoje kwa subira, wakijua ya kwamba wewe ndio unatenda ndani ya maisha yao. Na hata waleo tunapowaacha, tutawaacha katika mikono yako miema, ili Bwana uwachunge, uangalie na uwalishe kila wakati, na wao wenyewe wawe na matumaini ya kudumu na kuishi milele pamoja nao. Haya ni maombi ya imani, na tunaomba tukijua umwema umesikia maombi haya katika Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Na asifiwe. Keti. Tuende pale kaburini. Sisi tutaongoza, nitaongoza na wazee wa kanisa. Sisi wengine tuje. Na tukiimba litakuwa sawa. Sasa nishike mkono, nishike mkono, tawala, 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 ewe Bwana, tawala, 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 tawala. Tawala ewe Bwana, tawala, 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 tawala ewe Bwana. Haya, tutapata mchanga. Wazee wa kanisa, mtoe mchanga. Toa mchanga kidogo. Kwa maana imempendeza Mwenyezi Mungu, naye akapumzisha roho ya mtoto wetu Jonathan. Sasa nasi tumekuja hapa ili tumlaze mahali hapa pake, na kwa hivyo tunasema udongo kwa udongo, majifu kwa majifu, na tunatarajia kwamba huyu ni mtu ambaye amelala, lakini siku ya kiyama anafufuka kumlaki Mungu wake. Na kwa hivyo sisi tuko na matumaini hayo. Tuomba hata wazazi wawe na matumaini na wale wengine wote, kwa sababu huyu mtoto hana hatia, hana dhambi. Huyu ni malaika wake Mungu. Bwana asifiwe. Watu wengine warudi, tupatie naye Alex na mkewe, umpatie tu na haya, mtatupa pamoja. 1, 2, 3. Thank you.
Haya, brothers and sisters na wazazi wakuja karibu, wapewe mchanga. Wengine wako nyuma ya wengine. Kuja pangeni line moja nzuri. Haya. Asanti. Sasa wacha kwanza tuombe. Tunakushukuru sana Baba Mwenyezi. Tunakushukuru kwa sababu ni wewe ulifungua njia Adam alipoleta kifo na mwana wako Yesu Kristo naye akaleta uhai. Na tuwashukuru kwa sababu hata kama tunakufa kwa sababu ya Adam, sisi wote tunarudishwa uhai kwa sababu ya mwana wako Yesu Kristo. Tunapofanya kazi hii Bwana ya kurudisha udongo kwa udongo, matumaini yetu ni ya kwamba wewe utatufufua wakati unaofaa. Na tuomba ya kwamba utuongoze, utulinde na kwa mambo yote Bwana tukuone. Wewe ndio kibirio yetu, wewe ndio kinga yetu, wewe ndio nguvu yetu. Na kwa hivyo kwa mambo yote Bwana sisi tuwajiweka katika ulinzi wako. Tuwajiweka katika hali ya kuongozwa nawe. Hatuwezi kujiongoza, lakini tukiwa na wewe sisi ni zaidi ya washindi. Baba, uwe kinga yetu. Tutakapomalizia kazi hii, tukienda manyumbani mwetu, Bwana tupatie ushindi pia. Na tutasema wewe ndiye Ebeneza kwa mambo yote. Sikia ombi letu, ni ombi la imani na ni katika Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Sasa tutarudisha mchanga huu. Watu au wazazi na watu wa nyumbani warudi nyumba kidogo. Sasa tuje watu wachache waweke mchanga, alafu tumalizie. Na wale wanaweza kuimba wanaimba. Mufate nani ukiweka moja, ukiweka mbili, mwingine anakuja. Kwa sababu si shimo kubwa. Wakati nitajikuta nitaingia kwa shangwe tu. Baba, tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Ulisema kwa kila jambo tuweke shukrani mbele zako. Wewe ni Mungu unatoa, tena ni Mungu unapaa. Jina lako lipewe sifa. Asante kwa bariki kila kazi inafanyika hapa, acha utukufu wako uonekane, na wewe pekee jidhihirishe katika maneno yote yatakayofanyika. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Kabla hatujasema grace, tunaomba Karanja David na mikono moja wako muje mpande hii msalaba. Ona mko na diko nzaba? Wako wapi? Joshua. Thank you. Tunawapeana katika ulinzi na wema wake Bwana. Mwende salama, Mungu awalinde, awaongoze. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Tumemalizia. Hapo wapi? Kama sasa kuna jambo lingine tunaweza kuomba ya wengine. Asante sana. Tunaweza endelea kuweka maua. Sorry.
Tunaweza ita familia ya Imani Alex. Ma, mshahara ham. Tunaweza ita familia ya Pastor Hanama. Naweza simama mnapiga. Asante sana. Tunaweza umuryango w'Agasita nawe watambuka. Murakoze. Murakoze. Abayumbe. Barakoze na famiye Nkomezi, inshuti zabo za bugufi bashyiraho ururabo rwabo. Murakoze cyane. Akanya dushimire abatuyoboye muri gahunda zitandukanye tuvuyemo, nubwo mbona basa n'abatashye ariko ntitwabura kubashimira umurimo ukomeye bamaze gukora. Imana ibagirire neza. Reka muri aka kanya dusabe ugomba gusoma umwirondoro w'umwana twabuze, hanyuma abantu barusheho kumumenya, anababwira amakuru n'icyo azize. Yatambuka mu nziza bamuha indangururamajwi, noneho agahita abikora vuba vuba yihuse, nta zindi komantere. Reka tubagezeho umwirondoro w'umwana wacu watuguwemo. Amazina yiwe yitwaga Gisubizo Donata Imani, avuka mu muryango w'Abagorora, akaba ari umwishwa w'Abasita. Ise kuko twabivuze yitwa Imani Alexi, nyina yitwa Nyiramunezero Faida. Yavutse ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatatu muri 2021, akaba apfuye afite amezi 6 y'amavuko. Yari umwana wa kabiri wo muri uwo muryango wa Imani. Apfuye akiri muto kuko mwabyumvise haruguru. Muri makeya yari umwana w'umuziranenge. Yarwaye igihe gitoya cyane, bagerageza uburyo bwari bwo bwose kugira ngo bamuvuze, ariko ntibzashoboka, kugeza ubwo ariho habaye imbarutso yo kugira ngo uyu mwana adukurwemo. Yarangije ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 10 muri 2021 mu bitaro bya Kenyatta. Tukaba tumwifurije iruhuko ryiza. Murakoze. Arakoze ngabo nziza. Mwahaguruka rero tugafata byibuze umunota umwe wo kumwibuka. Arakoze mwakwicara, hanyuma bagira icyo bavuga muri ako kanya.
Ndashimira mama Odana yakubaye hafi n'abagomba gusobanurirwa ku mwanya w'umwana mukuru. Ndamushimira Imana yamwongerera umuhazi umugisha. Ndashimira kubw'umwihariko ndashimira cyane wacu yatubaye hafi kuri cyane n'umwana umuhazi umugisha. Papa tutanamuvugaho byinshi mbere gato Imana yamwongerera umuhazi umugisha. Bararanye umusara ntabwo nkareba ahantu yicaye. Imana yamwongerera umuhazi umugisha. Ndashimira amatorero yose harinze nsobanura amatorero yose yo mu murwa y'akarere. Imana yamwongerera umuhazi umugisha. Ndashimira inshuti za bugufi zose ntarinze mvuga mu mazina. Imana yamwongerera umuhazi umugisha. Rero ndashimira buri wese wagize uruhare kudutora, ntabwo nakangwa mu myaka, buri wese wakandagiye mu rugo, wakandagiye ku bitaro, abaje hano. Imana yamwongerera umuhazi umugisha. Rero twifurije umwana wacu iruhuko ridashira. Imana yamumpaye n'imwisubije. Murakoze. Sawa, Adamu arakoze. Simvuga amajambo menshi. Ndashimira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bwose utuye Nairobi. Baradutabaye twarabibonye. Hari abageze hariya Kenyatta n'abandi mu rugo. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha. Uko yaravuze ndashimira Chairman Michael. Je kuva nagera Nairobi nongikorana na Michael sinari muzi. Hapo nari muzi. Ariko kugira umuntu mutarakorana na service ntubu muzi. Ariko naramubonye Michael nukuri ejo narebye ukuntu yayirukanka yari mu office n'ibintu yakoze taco nogo amaye. Ariko Imana yo mu ijuru itazihemba nabi. Imana yo mu ijuru umugisha. Ndashimira Grand Frère Solide ko madama yavuze twamuvuga ibintu byinshi. Jewe ni umujama kandi aranduta cyane mukurikira n'imboro bwa gatandatu. Ariko ni umuntu uzatwegerana cyane cyane cyane. Igihe umwana yaragwaye yari Kenyatta nazabzu ahantu twari turi kuri banki ne twicaye nawe kuko umwana amaze kuremba umudamu nyine waza umureba w'umuganga adusabiye ku basekirite yuko twogumana na madame n'umwana kuguma kumureba nyine. Nono gasinziraho bukeya nicura nareba Grand Frère ahangari jega ndi mugufa no kwipfunyapfunya hose nta kibazo. Ariko narewe wacu ndari muremure ahari kabisa mbona ari umutima w'urukundo abantu bavukana badakundana kandi ariko twebwe umuryango wa Muzehe wa mama turakundana abatuzi kuva muri Zura kugeza hano murabizi ko tudukunda. Dukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha n'umuryango wawe wose na mama Teta. Imana ibahe umugisha. Shimira amatorero yose ya Nairobi tavuze mu mazina ni menshi. Ababishop bari hano, abapotre, abapasteri, abarevera pasteur, abavuga butumwa, abayumbe muri rusange ba Nairobi bose nababonye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abacuranzi bari ku isi yose ku mbuga zabo nabonye ibikorwa baba bakora. Imana yo mu ijuru abari muri Australia za Canada n'ahandi hose za Amerika n'abari hano babe abambangutse n'abandi ba Shalom abayobozi bacu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira umuryango wa Yuza mbarizwamwo Yuza Ministries ababonye hano abari ku isi yose. Imana ibahe umugisha kandi ibikorwa byanyu nabibonye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndangiza ndashimira inshuti zanje za bugufi simbavuga mu mazina. Imana yo mu ijuru barizi
Imana yo mu ijuru ibamugisha. Ndabashimiye cyane abatanze amamodokari yabo, nubwo abakoresha bacu bagiye barana abavyeyi abanyakenya ntibagira amajambo menshi kandi imyaka 8 mbamazeho notangira ikanisa sinzi takurondogora ndagira ko bamwe kuko tibagira ibintu byinshi kuko rero bari barangije bari batashe ariko kubera nyine umuco wacu soma twizagomba kubabwira ati mwebwe ibintu zamukora kuko umuco wacu mwebwe murabino natwe turabiriya hirya dufite ukuntu tugiye dutandukana ariko Imana yo mu ijuru bamugisha bakoze ibikorwa byinshi kandi bakomeje kubikora n'abavyeyi banje harimo ba pare na maherene babonye hariya ya n'abavyeyi banje bapagariye mu bukwe bwanje bakoze ibikorwa ntarengwa bashimiye murakoze cyane kuri wacu bishop banaze cyatwagarangana batahari umuryango wacu bari gutangirira abana bacu bose ko batahe baza batahe baza reka kuri wacu ari uvuga mbere turumva tutavuga amagambo menshi reka dufate uyu mwanya wo kongera guhumuriza abana bacu basizwe n'umwana mwihangane rwose birakomeza ijambo mvuga ritoya ni ijambo ryo gushimira abantu bose nk'uburyo abana bacu bahuye kuvuga turashimira abantu bose batabaye kuva umwana arwaye kugeza mu gihe cyo kurangiza kugeza muri ino saha abantu bose batabaye mwagize neza mwatanze imyanya yanyu mwakoze mu byanyu kandi mubishyira muri uyu murimo turabizi kuko umunsi wo kugororwa Imana izatanga byinshi turumva ko Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha kandi murabizi kuko urusengero abana basengeramo twakurikije za gahunda zabo ubwo ngubwo ni byiza gukurikiza gahunda ziba zitanzwe n'abayobozi b'urusengero turabashimiye rwose twese twihangane Imana iheze umugisha umwana wacu tuzamusanga mu gihe bizatugiramo kubera gahunda simbizi nari navuze ngo abana bacu bahaguruka ariko nabonye bamwe batahagurutse sinzi nimba ari kutumva imvugo ningelipenda alimasimame kidogo sababu naye ni mtoto katika watoto wetu simame asante sana umefanya vizuri umefanya kazi nzuri hata ukikaa reka twese no gushima Imana nuko ijambo riza riba rimwe mara twakuma kurisubiramo ariko aho natuye hamwe baravuze ngo amagambo azaba mezi yasubiwemo iyo uvuze ijambo rimwe gusa ridasubiwemo naryo riza rimera neza urupfu buriya ruza rugora kandi ruza ruzana ibintu byinshi rutega ibintu byinshi urupfu iyo ruje uhita utega ibintu birebire hari ahantu twagiye mu bukwe bw'umwana wacu umwana wa mukuru wanjye tumare gushika bashiki banje abandi igihe baya bishimiye ibirori iyo baraturika barira bakwega ikintu cya kera imbere y'ubuhuru mbere ya independence bibuka tukiri batoya ubona kurikiraga ubwa kabiri yapfuye none tukababwira twe twaje mu bukwe none ko muhamurira ngo kuno birori by'abana bacu turimo
abantu bararira kubera ko urupfu ruza rukwega ibiti byinshi, ariko tugiye ngo abana bacu bihangane. Bamuririmbye yaravuze ngo uza bucana ejo bugacana, bukambwira bugaca. Uzukuri Imana nizi ishumbusha abantu, mwihangane. Hari igihe urupfu ruza rugera ku muntu ugasanga tekereje birebire, ariko mwihangane. Imana niyo yazanye kandi nitwara. Reka shimira abantu, shimira abantu tuvukana. Urabona ntangire ku bana bacu, Rebecca Chamani wacu, Mike hamwe na Rwagasore bakoze imirimo, na Muyumbe bakoze imirimo myinshi y'abantu bashaje. Buriya imwari zo muzamurebesha amaso indashikirwa, nakoze neza. Nshimiye abantu bo mu karere nawe umoje, nshimiye inshuti zacu za hafi, nshimiye bamanyana yanje babasika batubaye hafi, nshimiye n'abaturanyi cyane cyane, nshimiye n'abanyamurenge baba mu turere twose. Ahangaha hari abakwe bacu, hari baramu bacu, hari bishwa bacu, hari abuzukuru bacu. Bakimara kumva aya makuru baratabaye, kandi mwagize neza kubera kuko iki kintu kibaye kingana gutyo urubanza utateguye, uba muryango utakubaye hafi bizakunanira, ariko turabashimiye. Nshimiye abantu bose b'abapasitori, urabona twese dukorana umwuga, kubona mwatabaye n'abandi bose ntagiye mvuga ngo nyanaka na nyanaka. Ndabashimiye abantu bose baje hano kuri no rubanza rwo kwerekeza umwana wacu bwa nyuma. Turavuze ngo Imana ibaheze umugisha, umwana tuzamusanga iwe ntazagaruka. Asigaye Imana imwakire kandi imheze iruhuko ryiza. Yesu shimwe. Hari ikintu kuba mu isi bene data ntabwo zoroshe, hari ikintu kiza kugora ukavuga ngo zenda no kutihanganira, ariko umuntu wese wabaye ku isi agakomereka, ikintu cyo gusubira mu nkovu nicyo kiza kibabaza. N'ukuri natekereje amagambo menshi kuri uyu mwana, kandi nasenze amasengesho menshi, ariko kuko Imana ari Imana igira ubwenge, ari Imana igira gahunda, ari Imana izikora ikintu cyayo itazihubuka nk'abantu. Bonye no mwana yitabye, natekereje amagambo menshi, ndavuga nka kumaza amashimwe kugirira uko Satani yojana Jonathan kugira ngo ayo magambo pakandi Imana kuko ntacyo yakoreye. Ndavuga ngo Mana, rero umutima wanje unyihanganishe, amashimwe yose natanze, ubuhamya bwose natanze, aho narindi hose, hoba mu itorero, hoba mu butayu, hoba mu mahomba twasenga. Ndavuga ngo iki kintu cyoza kumvira, ariko nshimye Imana kuko yankomeje. Umwana yamaze gucikana, ngo baravuga ngo ntibambwire, ngo babanze bareke. Nyina w'umuntu aragoye yemwe, ni ukuri naratangaye. Baraceceka, ariko ndabimenya. Ese kuko barabona ko ari jewe uwo kwama mbera muri abantu bose tutarahwereye. Imana yashanye bari abandi, ubu niho ndohwe. Ariko nshimiye Imana data kugira neza, ibyo yakoze nzahora nyishima, nzahora nyivuga, nzahora nyirata, kuko n'ubundi si ubushobozi bwanje kandi nta kiguzi nabitangira. Kubona mfite umuryango, kubona duhagaze uku, nta kiguzi natanga. Ni ukuri nshimye Imana yo mu ijuru yihanganisha abantu bose. Reka nshimire abantu kuko Imana ni Imana, Imana yabagiriye neza ikabaha uburyo n'umwanya. Umuntu wese yari afite ibyo yakoraga,
ariko ndabashimiye kuko ni ukuri mwaduteye inkunga kandi mukadufata mu mugongo kugeza mu rugo kugeza ahantu hose sinabura kubashimira. Ndabashimiye cyane kugeza n'abo mu gikoni kugeza n'abakoze ibintu byose. Ndashimira Solide, ndashimira Michael kuko Imana yavuze njenze mvuga ngo nubwo nakwimuka muri aka karere sinagenda kure. Michael atambere cyane kandi uko n'ukuri bivugisha ukuri. Nza mvuga ngo aho nzabungira hose aho nzimukira zobabwira ngo nubwo naje hano cyamanye waje ni Michael. Shimira Imana yo mu ijuru ivyo mwakoze n'abandi bose Imana izabahera. Reka ndangize. Shimira Imana kubona umuryango wacu wose, kubona Papa Keza ivyo mwahagazemo, kubona ise abanyamarembo mwavuye iriya hose n'abana n'umudamu. Ni ukuri na Mama Keza namunye ndanezerwa cyane. Ndabashimiye umuryango wacu wose wa bugufi. Ndashimira abanyamurenge bose. Ndashimira amatorero yacu. Data w'umwijuru abagiriye neza kandi ahumuje. Ndashimira bishapo. Ndashimira abapasiteri bose. Data w'umwijuru utazukiranirwa abagirire neza. Ndashimira abayumbe. Ndashimira abaririmbyi. Imana y'umwijuru biteho kandi bagirire neza. Shimira Imana kuko turi kumwe na Mapendo. Ubuhamya bwose nagiye ntanga arabuze. Ndashimira Imana ko turi kumwe. Imana yatwihanganishije twese. Ihabwe icyubahiro kandi ihabwe icyubahiro kuzageza iteka ryose. Turi ku bitaro twaraganiriye turavuga ngo ese ahari amakuru uno mwana yarwaye gute. Ansubiriramwo ambwira ko yabyutse mu gicuku nka saa 9 hanyuma abyutse asanga umwana amaze guhembuka bamuha n'ibera ashaka nko konka ariko gukurura biramunanira. Abaganga batekereza ko wenda ikibazo cyoroshe bamuha ibitaro. Amaze kumuha ibitaro natwe igihe twageragayo twatekerezaga ko umwana wenda baye bapima kugira ngo barebe ikibazo yagize. Ariko tukiri aho ngaho mu masaha 5 umwana arongera amera nabi. Baduha transfer yo kuja Kenyatta. Tugeze Kenyatta baratwakira muri urgence. Hanyuma bagerageje kureba baratubwira ngo umwana barabona afite ikibazo gikomeye. Ico gihe tuva Victory tuja Kenyatta umwana yagiye muri koma arahumiriza asigara ahumeka muri oxygene ariko atagifungura amaso. Ariko bageze baratubwira ngo ese uno mwana amaze igihe kinganika arwaye. Turamubwira ngo yarwaye uyu munsi saa 9 z'ijoro. Ntibishoboka kuko ikigaragara cyo ko amazi yarakamye mu mubiri yabaye deshydrate nk'umuntu wenda wagize diare nyinshi cyangwa se kuruka noneho uzangiza impyiko. Amazi amaze kuba make mu mubiri amaze kuba deshydrate impyiko ntizaba zigikora. Nayo makuru numvise batavuze uko zagenze naho zahereye biza kurangira umwana yitavye Imana. Hanyuma mu gusoza naje reka nongere nshimire umuryango wose wa bugufi, umuryango mugari wa Rugorora ndetse n'umuryango wa bugufi. Hanyuma nshimire n'abaturanyi beza abanyamurenge bose, inshuti za Imani, abayumbe, abaririmbyi, abacuranzi, abapasiteri, abashumba batabaye n'abandi benshi. By'umwihariko reka nshimire mugenzi wanje Michael nubwo twaraye ku bitaro uwo munsi ako bwagiye guca. Michael yatugezeho ibindi byose byakurikiyeho. Twari kumwe na Michael kugeza iyi saha ntituratandukana uretse amasaha ya nijoro nka saa 5 nicyo gihe twatandukanye. Ariko na n'ubu turacyari turagushimiye muvandimwe, turavukana ariko kandi ibyo wakoze n'iby'ubutwari kandi Imana iguhumugisha. Urwego rw'umuryango ndagushimiye n'abandi bose. Nshimire n'umuryango n'inshuti za Imana by'umwihariko famiye ya Ngomezi, famiye ya Diama na Aimable, famiye ya Mamba Benis, famiye ya Moses, inshuti za Imani, abayumbe n'abantu bose ndavuze, na famiye ya data by'umwihariko barumuna banje n'abagore bacu, hanyuma hamwe n'abaramu bacu bandi n'abakuru bacu bose turabashimiye.
kandi ntawavuga ngo muzahore gutyo kandi kuko ibyago biracyahari, ariko natwe tuzabatabara, ariko namwe muzaduhorere gutyo. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha, murakoze. Rero dupanze Paul Kigomze umuryango wa Imani amakuru twari dupetere ntabwo dutuye hafi, tukaba dushimira umuryango wa Gasika batuye Umoja ibo bihutiye gutabara, turavuga ngo Imana ibahe umugisha. Ubundi tukaba dushimira Imana ko twabonye umwanya wo kuba hano. Mpagaze hano mu izina ry'abandi bavandimwe bacu bari hirya no hino, hari abari kure, twe turi hano rero turabaserukiye. Umuryango wa Imani tubahaye Paul ngo mwihangane kandi Imana ibakomeze. Nubwo urupfu rwatunguranye ariko nta kundi ni igihe kimwe cyari kigeze. Ahasigaye abantu bose bakabaye baduherekeje, Imana ibahe umugisha. Amagambo ntabwo ari menshi kuko umwana yari akiri muto kandi nta bikorwa byinshi, muri makeya ni ukwihangana kandi mukomere, turabizi ko Imana izabashoboza. Umwana wacu rero tukaba tumwifurije ibiruhuko byiza, murakoze cyane. bavuze, ariko nanone sinareka gushimira abantu. Reka mbanze mbashimire mwese abantu batwitabye. Murabona twaje mu masaha mabi, nyuma ya saa sita, ikirere kitameze neza, twari dufite ubwoba yuko imvura iza kuturogoya, ariko Imana yumvise abasengeye uyu munsi. Murabona ko tugiye gusoza amahoro. Mbashimire nanone by'umwihariko abaturage ba Umoja bose. Rwose hari byinshi twabigiyeho, mugira umuco mwiza wo gutabarana. Hari ahantu uzugera ugasanga umuntu nimbagize ibyago, ugasanga bene wabo ndetse nabo babugufi nibo babirimo gusa, ariko Umoja mu by'ukuri abayobozi babo ndetse n'abashumba baho bumve ko hari mufite za valeur positive nyinshi tubigiraho, kandi tuba twumva natwe twageraho mu tundi turere twa Nairobi. Kuva umunsi batubikira yuko umwana amaze kwitaba Imana, baragiye tugeze ku bitaro dusanga Chairman Mike arahagaze, we na Rwagasore, muzehe Bishop nawe dusangayo. Rwose bakora iyo bwabaga ibyo twitaga ko ari ibibazo, ibyo twitaga ko bikomplitse, bo nubwo byabafasha umwanya munini ariko barabihanambiye babasha kuresolve icyo kibazo. Hanyuma uyu munsi tukaba twabashije guherekeza umwana wacu muri ubu buryo burimo kubona ahangaha. Abo rwose Imana ibaho umugisha kandi muzahorana ubwo butwari. Abandi nshimira, ndashimira umuryango wacu wa bugufi, umuryango wacu wa Serugabika, ni umuryango ugira ubushyirahamwe, ariko by'umwihariko ndashimira Bagaza na John ku mukingi munini bafashe. Ibi byuma barimo gufata hanze neza ko bibageraho, bumve ko twabashimiye by'umwihariko nk'umukuru w'umuryango. Akazi bakoze turakazirikana. Nanone turashimira umuryango mugari wa Rugorora, kuva bikiba mu rugo nibo bafashe umwanya munini b'organiza. Perezida Ngabonziza n'abandi bakorana bose, abahungu b'urubyiruko nge ntazi, ariko mu by'ukuri banyeretse urukundo kandi banyeretse ko bose bakorera hamwe. Uwo muco namwe muzawugumane, mwumve ko twabashimiye, ari abari ahangaha ndetse n'abatabashije kugera ahangaha. Ikindi nanone sinareka gushimira iri torero nk'uko natangiye mvuga, itorero Imani asengeramo. Imani wabaye umugabo kwijibana, nabonye barijibanye n'abagabo bakomeye. Buriya niko kuba umugabo. Hari abandi bazagenda bipfundapfunda, nta gatorero gato kabaho ku Mana, ariko bajya mu matorero adasobanutse, wanagira n'ikibazo
ukabura n'ubwo utabara ntibanamenye ko hari umuyoboke wabo wagize ikibazo, ariko nabonye wowe usobanutse kandi byatugaragariye, niho tukibona ko wabaye umugabo. Nubwo twagushingiye ukaba witwa umugabo, ubu nibwo nabonye ko wabaye umugabo, kuba ubasha gusiga itorero so asengeramo, ugasiga itorero mubyara wa so ayoboye, ariko ukagenda ukajya hariya, buri ufite impamvu wahahisemo. Umwuka wakuyoboye rwose, ntabwo wibeshye. Soza rero, reka mwese mbashimire. Michael Chairman araza kugira icyo ababwira kugira ngo abicira akanyota, ariko uyu muco tuzawuhorane wo gutabara. Mwabonye nubwo yatuvingitse ngo ni umuco, ngo ni doctrine y'itorero, ariko hari bimwe bizabibaso, hari bimwe tudahuje umuco, hari bimwe tudakora kimwe, ariko twabyihanganiye. Uko niko babyumva, niko umuco wabo umeze, mubyihanganire. Nyakubahwa Chairman rero, watambuka mu zubahiro byawe ukaza ukadukurira ikiriyo, ariko mu rwego rw'umuryango mwumve ko ikiriyo tugishoje. Nanone muzakomeze mube hafi y'aba bana, mubasure, mubasengere, mukomeze mubahumurize, ariko abandi turabarekuye, mwaje mu mirimo yanyu ya buri munsi musanzwe mukora. Murakoze. Duhere ku muryango wa Amani na madamu we kwihanganisha, ndetse n'umuryango wa Muzehe, umuryango wa Rugorora ndetse na Gasita, n'ubwoko bwacu twese muri rusange. Twabuze umujambere, bura umwana nkuriya twari tumutezemo byinshi nk'ubwoko ndetse n'ababyeyi b'umwana. Hanyuma rero ndavuga nihuta, Imana yaravuze ko muri iki gikorwa ariho twakoranye, aribwo yatumenye. Kariyeri ziratandukanye, iwe ni umucuranzi, kuri yaziranye cyane na ba Beya, cyane cyane aka kazi kacu nituza dukunda kuja ku misitari ngo wenda twitwaze n'abacuranzi. Akazi kacu twe ntituza tugora abacuranzi, tuza tugakora kandi tugagasengera kagakunda mu bikorwa turimo, bidasabye wenda abacuranzi, ariko kandi tuza tunakorana nubwo hari bimwe yirengagije. Ndagira ngo nanjye nshimire Imana, abantu baraza nyuma. Ndashimira Imana yadufashije mu gikorwa twari turimo ejo, ariko kandi isanzwe inadufasha mu bikorwa byinshi hano Nairobi. Mu minsi itari myinshi cyane hari ikindi kibazo twigeze kugira, ariko Imana iragikemura. Cyari gisa n'igifite uburemere buruta ubwo duhaye tubona. Umwana wacu w'ubwoko bwacu wavuye ibyo yigiye, avura umunyagihugu, ariko wa munyagihugu mu kanya yitaba Imana. Bafata wa mwana wacu bamukorera wa murambo, bamujyana muri polisi baramufunga ngo niwe umwishe. Ariko ndashima Imana kuko atahamaze amasaha menshi, yarahavuye ikibazo gikemukira. Iki imbere y'icyo numvaga kitotogora rwose. Ndashimira nanje Solid, sinzi niba kiri hano, yego ndashimira Solid cyane. Ejo yampamagaye, sinari mu rugo, nari ahandi, ariko nza kumusanga aho yari ari. Ibyo twari turimo yabihagazemo nk'umugabo, twarafatikanyije tugeza tubishoje mu ijoro. Twavuye Kenyatta hafi ngira ngo saa 3 niba ntibeshe. Ikibazo twari gukora iminsi 3 cyakozwe ejo turagisoza. Ndamushimira kubera yuko yabashije kutwihanganira kugira ngo tubifatikanyemo tuza kubisoza.
n'uyu munsi kandi twafatikanije mu bindi byari bisigaye nabyo nanone twabikoze neza kandi tubifatikanijemo nawe turabisoza kugeza tugeze hano amasaha twari twaraganye cyangwa se twari twamenyesheje abantu. Ndashimira Umoja, abanyagihugu bise kariya karere Umoja, Imana ibaha umugisha. Izina rya Umoja n'abahatuye niko bameze. Hano nagerageje kureba abantu bari hano usanga atari abagororwa. Ndashimira rero abari hano n'abatabashije kuza, ariko mwumve ko Umoja tubashimiye muri intangarugero kandi Imana ibampera umugisha ku mutima wo gutabara n'ibikorwa by'indashyikirwa musanzwe mukora. Ndashimira rero abandi bavuye mu tundi turere, abavuye Rongai, abavuye Giturayi, abavuye aho wavuye hose mu turere twacu twa Nairobi twose. Imana ibampera umugisha mwinshi. Reka nshimire komite yacu dukorana, Ruhanga ndetse n'abandi batabashije kuza, nyemerere uje kubashimira kubera ibikorwa by'indashyikirwa muza mukora. K'umwihariko ndashimira Ruhanga, hari ibikorwa byiza zadufasha by'ubwitange. Imana ikumpera umugisha mwinshi. Ndashimira abashumba abari hano, inzego zose, ababishop, abapotere, abarevera n'abapasiteri n'abayumbe. Imana ibampera umugisha mwinshi. K'umwihariko rero uyu munsi ni uw'abacuranzi baje gufata mu mugongo mugenzi we ndetse n'abayumbe hose. Amana arahakora, namwe turabashimira kandi tubihanganisha. N'umuryango wa Rugorora twabivuze. Reka rero sabe muri ibyo bikorwa nshimiye Ruhanga, basabe batambutse kesi mwana imbere. Sabe Dr. Benjamin asabire uyu muryango wasizwe n'uyu mwana yamutanze n'ifite ububasha n'ubushobozi bwo gutanga abandi benshi, kandi n'umushumba yabivuze wari uri hano. Nizere ko famiye ya Amani babyakiriye, natwe twabyakiriye kuko ibyo yahanuye bigomba kuba muri uriya muryango, bazaronka abandi bana benshi natwe tubibatuyeho. Reka nsabe Dogiteri rero asabire uyu muryango, hanyuma aze kudufasha asabire n'iki kinkuru. N'ubundi Mana turacyari imbere yawe kuko twahaje ku manywa y'uyu munsi kubw'impamvu y'umuhango wo gushyingura uyu mwana wacu, kandi tugushimiye ko wabanye natwe dutangiza kugeza muri aya masaha ya mugoroba. Mwami Imana, yavuzwe ahangaha ni menshi, ariko cyane cyane reka imitima yacu twebwe twese turaha dukomeze uyu muryango wa muvandimwe Amani, kugira ngo bakomere bamenye yuko Uwiteka niwe utanga kandi Uwiteka akaba ari wowe wisubiza, kuko babikubwiye kare muri wowe harimo depo y'abana benshi abo uzongera kandi kubaha uyu muryango kugira ngo wongere ubashumbushe, kandi kugira ngo ibyishimo byongere bigaruke mu rugo n'abandi bose. Tugushimiye abandi bose ku isi bagize ibibazo, Mana, nabo kuko uri kumwe nabo utatandukana nabo. Bibiliya niko imaze kutubwira ngo Dawidi amaze kubona ibyabaye iwiwe ibyatumye yihutira kujya mu nzu yawe. Reka Mana, imitima yacu n'ijambo ryawe ariryo riyihumuriza, nta kindi cyaduhumuriza. Twese abari hano ni ijambo ryawe gusa. Mana, turituye uru rugo rwa Amani, baturwe ijambo ryawe, bakomezwe n'ijambo ryawe, bahumurizwe n'ijambo ryawe, kandi biringire ijambo ryawe ko bazongera kandi gukikira mu gihe nikigera. Tugushimiye abantu bose bateraniye ahangaha, kandi iki kinyobwa kiri ahangaha ugishimirwe kuko ari wowe ugitanze, kigwe neza imibiri yacu, nawe ukomeze ubugingo bwacu none n'iteka ryose kubwa Yesu umwami wacu, amen. Ngo wacu cyangwa se ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, abakuru baza bavuga ngo utuma udatenguha atuma umukuru. Uranyemerera dutuma umubyeyi wacu Papa Sori azadushimire ririya torero
aho Amani asengera. Turi butume Amani, muratwemerera mu rwego rw'umuryango wacu cyangwa se w'ubwoko bwacu, uze utwemerere uzashimire bari abashumba bari hano bagiye igikorwa cyiza babashije gukora, kuko iyi gahunda yo gushingura uno munsi twayibamenyesheje zose 2 ariko barabyubaha baraza. Wenda umushumba mukuru yari kuvuga ati ntaboneka kubera yuko bamutunguye, ariko ari tuzaheraho rwose ko twamushimiye kandi twishimiye ibikorwa byiza yabashije gukora. Aba kameramene namwe turabashimiye. Hanyuma rero ikiriyo turagishoje ku mugaragaro uko mukuru w'umuryango yabivuze, ariko kandi bitabujije kugera mu rugo rw'ababyeyi basizwe n'uriya mwana. Hanyuma buri wese aze gusubira mu modoka yajemo, umuryango wa Rugorora bariyizande kugira ngo babashe kuvugana. Murakoze, Imana ibapere umugisha, n'umwana wacu tumwifurije iruhuko ridashira. Mutange rero icyo kinywaji kuri bose.